Assalamu alaikum mekendeşler. Center Moskva Novi Arbat. Novi Arbat. Görünüşü şunday. Ertemenenkisi bu. Ertemenen Moskva şunday. Tınç. Yolda adam yok. Moskva soğuk. Ha biz işe baylanıştı. Taң atpay çıkabız. Nege degende bizim işimiz şunday dvornik bolğan üçün taң amal çıkıp işti başlayız. Şunday. Oğlum Tom kaldı. Yeni ertemene ısıtıp işte gelince video tarttıkla Arbat'ta görerek mekendeşler var. Moskvaga gelbegen azali. Ayında özün tirişliğin kılıp mal salın qarap жүрgөндөр. Oşol ele jakşı özü. Oşolarga sen kızılыраак болот да. Moskva кандай деп. Moskvanын сентри ушундай. Мына Moskvanын сентри, Moskvanын жүрөгү десек дагы болот бул жерде. Колум тоңуп калды, азыр видеону өчүргөнгө айлам калбады. Moskva soğuk. Şu benim kanalıma katlanıp kommentere жазып койгула. Лайктан басып көбүрөөк. Дворниктерди ham колдоп койгула. Мына Москва. Ана Арбатская метрону ал жерде жайгашкан. А бул жер болсо мына улица Поварская улица код ушул жерде жайгашкан. Biz бул жерде иштейбиз. Мына орустардын мешити деп коебуз бу. Церковь. Мына ал жер eski zaynalı şu toğunda koygan. Bunlar o eskiler zaynalar. Bunlar büyük eski zaynalar. Просто onda жасап үшін түп неме қылып қойған.
Men uğuşum boyunca Putin'in ayağının doğumu dizaynasında hazır. Yarım adam gelip yarımına gidecek. Balkim kımbada satıyotkandır. O yağlı bizge karanlık. Buna mektebi. Şu Povarskaya ulusada joylashgan. Bu mektep Povarskaya улица. Emre takışıyor. Eve degende kolum işte kaldı. Maşallah. Nazdayna bir sut. Nazdayna. Sut şu Povarskaya ulusada joylashgan. Ma'lum Kazakistan'ın prezidenti Nazarbayev'in kızının üyü var. Şu yerde Nazarbayev Orunku Kazakistan prezidentinin kızının üyü var. Şu yerde Nadom Hlemli David'de bırak. Hlemli David'de bu yerge gelgenimin sebebi bu yerde ben çay içeceğim. Tuğanlar şunday. Şurada mestan var çay. Çay içip bir sığırak oturam hazır. Bu duvarga çıkıştın ilerisi çok olmadı. Ötte soğuk. Kara soğuk boladı. Moskva'nın ızgar soğuğunda hep şunu aytadı da. Şöyle soğuktu ve şerde gelip bizden Müslüman bir tuğanlar işleşet duvarda. Köp yıldan beri duvarda işteyim, yok başka işke. Dele işlep görgönüm, yok mağa jakkan emes. Ege degende saatına çeyin. Onda işke gömböpmün men. Duvarga gönüp kalgan üçün. Şu duvarda ele işlep. Allah'a şükür. Tirikçilik yüzü totat. Akçası az bolgonu menen barakali. Ularni barakaсын berse, bardыгы жакшы болот. Başka işlerde деле жүргөнүм. Бирок көбүрөөк акча тапкан менен акчанын баракасы жок экен да. Мына жерде шыпырып тазалаган үчүн акчаны шыпырып табат экенсиң. Азыр дальний время айлыкты 45 миңге жакшы иштесеңер премия кошуп 60 миң рубльге чейин кылып беребиз деп обещать этип жатышат. Сөз келип дуворго иштесеңер болот мекендештер. Жатакана берет. Анан квартирада жашайм десеңер, квартира деле жашай бересиңер, аягынан чечип берет. Квартирага жашаганга, өз чөнтөңөрдөн төлөп жашаганга мекендештер уруксат дагы берет. Ошол жагынан эске алышыбыз керек. Бул
kanalga kattalıp bu işinlardı soranabız. Dagı kommentarga жазсаңар кайсыл жерде Кремльди жазасыңарбы, мага жакыныраак центр жерлерди жазсаңар, мен тартып беришке барып тартып беришке аракет кылам. Ошол туугандар. Бул түз калар.